Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Jesús kabishkamanta yashi kusiksha shunguka aychamanpish kawsaytakunmi ashtawanpish shuktajkuna shina kanata munanaka tuyu unguitapishmi apamun. Proverbios 14:30. Envidiapish celospish veneno shinami shuktajkuna imallata charishkakunatami munanchik. Imallata charishkawan mana kushi kashkami envidiataka hundachin. Chayka mana alli aqllaykunamanmi pushan. Ñukanchikka envidiamantami aqllaykunapika pandarishkanchik. Shuktajkuna imalla charishkakunamanta, imallapi paktashkamanta, tukuy alli riqsishka kashkamanta, puqllaykunapi mishashkata, imashina kaytapish, oportunidadkunatapish charishkamanta, envidiawan kaytukunchikchari. Shinapish Bibliapika, kayshina yuyayka, huchapish, anchata waqllichikpish kashkatami riman. Alli yachaqka, shukta gentikuna charishkakunamanta kushikumi. Shinallatak payka, Dios tukuy imallata kushkamantapish, Dios solopagi nigmi. Ñukanchikka manatak rikuy tukushunchu. Ñukanchik kikin kawsaypi hatunta bendiciashka kashkata. Punllanta shuktak runakunapaq kawsayllapi mashkakushpaka. Chashnakakpipish Jesus mantaka ñukanchik shungukunaka kushikllatapish sumaqllatapishmi kay tukunkuna. Tukuy kancharishka Jesusha kakpika, kikinka katikpika, tukuy ministishkatami charingi. Shinallatak ñukanchikpaq manatak kabishkamanta ashtawan yallitagmi bendician. Imalla charishkata huyay. Shinallatak punllanta ashtawan alli kankapaq makanakuy. Shuktajkuna shina kanata ama munaychu. Manapish kanpaq kana kashkataka ama charinata yuyaychu. Shinallatak tukuymanta yallika Yaya Dios bendiciashkawan kushikuy. Shinapish yuyari ashtawan alli kankapaq punllanta makanakunata amatak sakichu. Diosta mañay, shinallatak celosmantapish, envidiamantapish kikinpaq shungupi arrepentiri. Chasnallatak Diosta achkata pagini pay imallata kushkamanta. Yuyari kikin tukuy ministishkaka apu Jesusmi. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata guyashkamanta.